Slovenia nula Julija Atletic kumsom ni pani mi chuan piang sual le kut ke chan ten sarkar tran puina an don thin sum don atuma wangin ama ban atana Julija hian abial panen in thurwalin sarkar thunai tu te bum antuma akut dinglam chu aban reka antan bunga vuwa that le po thei to lo turin akut bung chu in chunga athuk ruzuya damdo in lama antlan pui tangalani damdo in an thlen chuan anna tho na muna che sualin akut chu abung pal ni in ain soya ma se he mei chia hi anrin hlel awangin thunai tu ten an chui chiang ta ani Julijia Atletic chuan kut ke kim lo ta chu dom kan an tulani keipo katak sakim lo awang hian kanun po a hreom tak zetani ti in kut bul chunga hun man chu hreom ati thu asai chuak nge nge police ten thei top chua an chui chian nuwa akut an tan po chu an mu chuaka adu thuwa tan ngei ani ti finfi anadang po an mu bel nualani hei ba ka hian abial pa in akut bun nuwa tranpuina andon hlokna an mu dan tur tele an thil ruwa man dan te po an hra chuak ta vekani akut bung chu doctor ten an vuwa that sak le a akut atan lui awang hian kumni chung tang turin achung thuan rel saka abial pa po diklo taka mi bum tuma ruwa manna alo siama wangin kumthum chung tang tura hrem na pek ani ve bok ani Iraq thlan mula tangin COVID-19 mit thiruang thanem tak phor chu le ani Iraqa COVID-19 dona konga in rel bol na dan thla dul ani nuin COVID-19 awanga an mangai an chung te thi ruang chu thlana tanga phora an chung ko thlan muna phum thale turin mi thanem tak an kal khoma amain COVID-19 awanga thi te ruang hi natna adar hlauna awangin chung le khatte thlan puya phum phal sak an nilawa COVID-19 mit thi ruang phum na tur bi ka ruat bik thlan muala phum vek an ni ma se he khapna dan hi sarkarin ali ta ka wangin mitam takin an chung te COVID-19 awanga mundanga phum ta chu an ma ni chung ko thlana phum thale turin an la chuak le hlomani Iraq rama COVID-19 natna awanga thi te hi najaf khopui pon thaler mun pakhata phuman ni a heng mit thi te hi metar nga zela in latin film khur takin volunteers ten inven na fam kim nen an phumani Iraq ram thunai tu te chuan September ni sari sang ni som ni khan chung le khat te ruang la chuaka ma ni du na muna phum le thei ani thu an puan nu in so dur nen thok chuakin ma ni chung le khat coronavirus awanga thita te an phum to te chu an phor chuak le hlomani Mohammed Al Bahadi chuan kutlong ngatin apa ruang chu alai chuak le a tuna chuan kan chung ko thlan huna nge ami ta hne na aum le thei to ang ti in a soilang nge nge heng mit thi te hi coronavirus thilo na awang le an chi ai na sat awangin sa khoti dan mu mal taka vui lo an tam hle a tianga an chung ta ruang lak chu an phal sak le hi an lom hle ani UAE Bahrain le Israel te in remna le Jerusalem temple din thar JTCN Juda te le Christian te chuan Jerusalema Solomona temple mun hluya temple ding le ngei tura rin na le beiseina kan nei hloma ma se chulai muna chuan Muslim ho temple mingthang Al Aqsa Mosque ading lu mai sia hun nung chin chi na niangai temple dang han din le chu thil khir khan tak ni in alang tlat mai mas ti botum na kong rang ranga malak na te po alo om to thina hal hial po alo tok to ani kha ma se han hal chiat zia jang la ani silo ma se pathian rem ruat na thlen dik na tur chuan kong aron in hongdon naita ani theyang em le Muslim hovin Jerusalem anop nu khan Solomona temple muna chuan Al Aqsa Mosque an salu maya Juda le Christian te mun thiang hlim chu an lu ta muk mai sangkhajako somli pariata Israel sarkar alo pian khan temple chungchanga beiseina tlem chu aron oma ma se kong aping hle inalang an rampon lama an om tlat bok nen sangkhajako samruk pasari indong nu khan Jerusalem chu Israel kuta alo om ta a chutarang chuan Al Aqsa Mosque chungchanga rem ruat na thar siam alo ni ta a chutarem ruat na siam
UN point apom puya chuan Al-Aqsa Mosque Al-Haram Al-Sharif chu Jordan en kol na nuaya da anita a security ero Israel kuta da ani thung atlang pumpui temple mount chu Al-Haram Al-Sharif ti ania a temple big chu Al-Aqsa ti ani he dan tharang chuan Muslim ho boina siam tum lo te chu temple le avel tlanga tongtrai phal sak an ni a Muslim ho ni lo te ero chu July mun chu tlo phal sak an ni lain tongtrai nan ero an man phal sak ani lo thung he dan ding lai hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu poin sakni som panga khan apom thu alo soi to bok ma se chu dan ding lai chu tun naya in rem na dan thar chuan aron tidang lam don ta ni a ngai na alian ta hle a helai mun chung changa engemo hleka lo thon na nga tak Muslim ho chu an ter tran ta at mayani kan ria tangin President Trump pa hnuaya hian khulai mun chung changa khuan danglam na rang aron thleng chho tran ta a President dangten ti thiang lova an ngai Jerusalem Israel khopuya pomna thu po achu atarup mai ani kha te chuan hun alo kal le hleka Arab ram tang rual Israel do em ho te in kara po hem anon thak tran ta man deuh lokhan Trump kai hruaina in Israel le United Arab Emirates UAE ta chuan in rem na siamin UAE chuan kumsom sari pahni nuwa Israel chu independent ram puitlinga apom pui veta ahnung zuin mani lokhan Bahrain poin apom pui vele tabok chu in rem na thuthlung chu tun August ni som pathum khan tlangzar anita ani an pompui na chu thudanga da ta ila an in rem na thuthlunga an tongkam man pakhat chuan Arab ho mai ba ka Muslim ho thin a thong ta hle ani chu tongkam chu hetiang deuh hi ani a Muslim ho ta chau chu Al-Aqsa an tongtrai phal sak zui ani anga Jerusalem vela sa khomun thiang hlim dang te ero chu sa khotin betu te tan hon vek an niang ti ani Trump le a ho ta chuan he in rem na hi deal of the century ti hialin an soya then khat phei chuan Trump chu Nobel Peace Prize pek hial an rotani he tongkam le dan ma sa danglam na hi hote angalang ma se omje danglam tak nei thil kal phung pa ngai status quo ti danglam dor thei ni in Muslim ho chuan an ngaya an du lo thu an chak chuak ta clear mai dan ma sa kha chuan temple tlang pum pui hectares sompali ekar somthum panga chu tongtrai nan buaina siam tum lo Muslim ho an pum bil tir mia kha ani a ma se tun nai in rem na an zia dan chuan Al-Haram Al-Sharif ni to lovin biak in Al-Aqsa bik chau chu an pum bil thei tur alo ni ta a mospon lama ero chuan midang zong tenen chanpual in angreng an lo nei don ta ani hemi chung chang kai noya rial ve mai maya ta na tha chu thupuan bung som pakhat chang nia chuan biak in pon lam a hung chung kot lai vel chu gentle te hna pek to ani awanga te tel velo tur ti ani thu kan mu Bible Jeremy than khat chuan tuna Al-Aqsa Mas din na khu tun ma Solomon temple din na chia nilovin pon lam hung chunga khan ni in an soi tlat mai zel din thu bol davin han soi ta ila Al-Aqsa chung chau chu Muslim ho ten an hau big thei alo ni don ta ka chuan engemo huna chuan mas ti chami lavin amun dik taka temple chu sak thei ani mai don ti na ani chu tiang ani chuan mas chu chia a temple din ai chuan a ol sam jok le don ti na ani theyang hein rem na thuthlung thar duan ko nga hian Trump pakut ke bera tang chu amak pa Jared Kushner le USA Israel ambassador ni lai David Friedman te khu nia soi anni chuan he thuthlunga hian Arab ho ta na thalo engma aum lo thu an soi thung he tongkam thar hi Arab lamtang ta chuan an hel hle a Israela Arab lamtang NGO lar tak pakhat terrestrial Jerusalem TJ chuan danglam na satak khen thei thil ni in asoya an tongkam man te po chu tipal thil thu ni lovin malam hun thli rana aru karala thil ruwa man ni in an soya ni Palestinian lawyer Khalid Zabarga po in he thuthlung hian chulai mun Jordan sarkar hnuaya omthin chu aron thiat tana UAE le Bahrain chu thuthlung pom tu te po chuan Muslim thu hnuaya tanga lak chu poiti lo na mit mei an mu ti na ani ati
he thu thung thar ang chuan a hmun nei tu chu muslim te ni to lovin an ni chu mi khwal lom lo ang chau din hmuna adin tir ta ni in angai bok in rem na siam ani nu lok khan Israel sarkar chuan al aqsa masjid vela chuan aurin na loudspeaker anda ngal mi maya security yatan nia soi ani ma se chu muslim ho chuan sangkha jakwa samruk pasari thuthlung bo chiat na ni in an ngaya security thila tul na thar ran pa omlo ani anti khovel boruak in lumle tut thut hi kantong jing taviau maya kan han soi tak po khi atak achang lawang ti a soi theilo dot soi po a la ome